Stvarno mi je velika čast što sam danas ovdje u Crepaju Kovačici sa vama. Kakva atmosfera, hvala vam mnogo. Divni ste. Pitam ja jutros Branka, ljušti kiša, jel se viđamo mi ili pomeramo? On kaže, ne može nama kiša ništa, mi ne odustajemo nikada. Hvala vam na tome. Nikada ne odustajemo, nema predaje, nema povlačenja. Svi zajedno kao jedan. Mi smo jedna porodica. Hvala vam za to što ste danas ovde. Hvala vam za to što se borite. Hvala vam što pratite put Ujedinjene Srbije koju gradi naš predsjednik Aleksandar Vučić. Sve su uložili iz inostranstva u tu 2025. godinu da sruše Aleksandra Vučića i da sruše Srbiju. I nisu računali samo na jednu stvar. Nisu računali na vas. Hvala vam ljudi, ne postoji na kugli zemaljskoj takav narod kao što ste vi. Oni su pokazali svoje lice. Pokazali su da nemaju šta da ponude osim mržnje, osim nasilja, osim terora. Idemo uskoro na nove izbore da im pokažemo da li je Srbija pobednika ili Srbija podanika. Hvala vam, živeo Aleksandar Vučić, živeo naš narod i živela Srbija! A čo, Srbine!